Evara ve bxir bînerên Panorama Çarpel Medya îro dîsa em ez û hevalê min Birêz Mehmed Selîm Uzun em li emrê we ne û rojeva me bi rastî Rojava Kurdistanê bi taybetî Rojava û Rojhilatê Kurdistanê û her wiha pîsatiya ji qirêjiya ku li Tirkiyê dibe rojevekî giran heye em ê heta ku bikarbin li ser wî rojeva me em ê biaxivin bi giştî ku hergav ez dibêjim bi têbinî û pirsê we dê bername me dewlemendtir be ez hêvî dikim ku hûn ji wî alîva piştgiriya me jî bikin û dibêjim Birêz Mehmed Selîm Uzun tu bixêr hatî. Spas dikim. Belê me got rojev giran e û rojev bêjin tehlîka wî jî mezin heye, xeteriyekî mezin heye li ser bi giştî Kurdistanê bi taybetî li ser Rojavayê Kurdistan û Rojhilatê Kurdistanê anha germahiyekî şer heye. Rojavayê Kurdistanê du roj sê roj berê li Helebê êrişî ser her du taxên Kurdistan kirin Kurdî kirin ku li wê bi sedan kes hatin kuştin bi hezaran kes koçber bûn û her wiha mal û cî û ew talan bûn û beramber viya jî ku me lê nêrî ew tên ku gelek caran digotin em Kurda bi tenê nayêlin dê Kurd li wê bigîjin mafê xwe dê Kurd nizan wiha bin lê me nihêrî ku dengekî jî ji wan derneket heta ku ew şer sekinî ya jî ew şer bi awakî di nav berjewendiya hikûmeta ya jî ewkê el şe'ra da li gor gotina wan û ê Tirkiye helbet diyar bû gilopekî zervê xistibûn ku heta reddeyekî îzin dabûne wan û li Helebê ew tişta hat serê Kurda her çawa me di ser nivîsê xwe de ji nivîsandiye ku em dibêjin şerê li dijî Kurdan li Helebê bi taybetî paqîjiya etnîkî ye hema ez divir evkê gotinê bidim cenabê te ka çi dibêj. Rojata navîn bi tevayî wek te got germ bûyî û tam germ bûyî yanî şerê çekdarî şerê ewk dest pê kiriye ya rojhilata navîn her timî şer heyî lê hinek tiştara bi rastî anha wek hemile gebeyî mesela Îranê û Kurda û Sûriye û Tirkiye kam hêzim çi dibe lê Helebê rastî wek sernivîsê de jî tê gotin îdara Colanî heteşe terorîstên cihadîst ên Colanî heteşe bi rastî wê dirê hemberî gelê Kurd dest bi qetlîamê kirin yanî 45,000 asker bi tank bi top bi füze bi dronên xwe û bi îdara yanî bi qurmayiya orduya Tirka êriş li ser xelkê me kirin wê dirê ev resmen planekî paqijî ye etnîk paqijî ye genocide û ber çavê dinyayê ew çêbû komjûrê turekî wiha da çêbû ku serê meriv da gelek pirs û pirsgirêk derdikevin yanî berê wî du roj sê roj berê wî li Parîsê civînekî çêdibe Fransa, Amerîka, Tirkiye, İsraîl û hinek aliyên ku navê wan eşkera nebûyî bêguman ji wana yek jî İngîltereyî rûniştin li ser hinek tiştan li hev kirin gor qenaata min tiştê ku li Helebê li taxa Şeyx Maxsûd û Eşrefiyê de dest pê kir meriv dikare bêje ku wek encama vê civînê bû hê ne diyar e hê hinek tişt eşkera nebûne li qasî ku meriv dişopîne li wî hevhatinê da Sûriye di nav
خدا پار وکرن باشور سوریه هیا نزدیکی شامی هیا جیه کو اسرائیل اشکار کلیه هر چیای هرمون و گولانج تیدا و اوا درزیا جی تیدا جی اسرائیل را هشتن ورخویای کو جی ادلیبه و حتی حلبه و برجیر حتی شامه هر چقاس بناوی حتی شب جولانی وان به وک خستن بن کنترول ترکیه و وک خویایی کو جبو کردارا جی روجلاتی فراتی وک او کبوی دیسا گور باوریا من روجاوای فراتی دا لحف کرن کو کرد جی درکون یعنی لوما او فرصت بو جبو ترکیه سریدا و جبو اداره حتی شامی فرصت او فرصته کنجکتور مساعیته و دری ده حرکت دست پیکرن یک جی جرباندنه کی بو دوی دری ده ام که دست پی بکن که چقاسی برخو بدن ام چقاسی ام مورال بستینن و مشروعیت خو هم سر آخا سوریه و هم برخ کوالیسیون حتی شه ولی ناونتوی ده وکا که خو اثبات بکن ولی ام دکارن نکتشتا بکن لو ما جی هرگلین وی دتاین دست مدا نبجی قنعتا من لگور وی اوی بو لو ما دنیا بدنگ ما yani هناك سر سوسيال مدیای هناك انالیستین کردا هناك نویسکارین کردا رولا اسرائیل مزن دکرن و اسرائیل و کردا او نکه اسرائیل جتیدا فرانسا جتیدا امریکا بدنگ مان خویای گوتن درکوین ایجار شری همبری کردا وان دو تاغین کردان کتیدا 500-600 هزار کرد تیدانن پرانیا وان خلق افرینی کچبرین افرینی به دو آوایی مرد بنرخینه یک جبو هر دو آلیا جرباندنه کی بو حتی شه تروریستین حتی شه جولانی گوتن خواست خوب دیده اثبات بکن و ای سادگی جی خواست کو بده اثبات کرن کو بده زانین کو امبر خود دن یعنی دوی آوایی دو نقطه دا مرف بنرخینه یک کرد وکا کو ناو کرده دا هر دو تشتی هنن یک یعنی ام دزانن دناوا اوی دا وک بحرکی دا اوکیانوسی دا وک گراوی کی پر پچوکه تم نکاری دوی دیر دا بر خوب دی چیتر او بوکو سادگه و دری لگور به او به گارانتیا koalisyonu hêzê navnetevî ji wê dirê bi derketiba bi hinek güvenca ku sivîl zarar nebînin ev nebînin û bi vî awayî derketin yek dîtinekî ev e dîtina dî jî yana van colan merivên colanî van terorîst û cihadîst tişta fêm nakin ku eğer vinda bikin jî ku mukadder bû yani kaçınılmaz bû em nîşan bidin ku heta dawî em berxwe didin û bi rastî jî xortên Kurdan wek qehremanî xwe feda kirin yani wek berxwedanekî nebû berxwedana fedayî bû ji vî ara heqê kesî tunê tiştekî bêje ku xort û keçên Kurdan xwe wê diyê feda kirin ku dünya zanibe em rahat dev ji heqê xwe bernadin ya Roma du mesajî vî henin kîja rast e kîja ev e bê münaqeşa kirin yani vekiriye ku aynî wek tekrara şerê hendekê bû çawa li Diyarbekirê Sûrê li Şirnaqê li nav bajarê da hemberê dewletekî bi quwete hêzên xwe wek evekî îmhayî bû û derê jî wek ew bû îcar askerî
شعر صنعتكیه تگور وی قرالی وی بچی لما يعني دوالی وی هنن یک يعني مساجی کی عالی برخدانه دا و فدایی کرنه دا مساجی کی باش بو لیالی دنه دا جی داربه کی مزن بوج بو کردا خلقی ما پریشان بو 150-160,000 انسان جاره کی دی کوچ بربون و موزیه کی وندا کربو کرنه کیه لی او موزیه کی نه استراتژیک وندا کرن بجی موزیه کیه لی مساج خوش دا کو ام لور توا کو ام وندا بکن ام خفدا دکن لی هونگاوا ورن روجراتی فراتی ام به هر وای برخوددن اوج مساج کی بو ما همو خلق کرد توی کو و دریدا برخودان حتی اوی سرکتنه ممکن بجی وک پشکری دکر و دکه بو سببه کی سراسر کردستانی جیهانی دا روحی کی ملی جاره کی دی آفراند یعنی نه قاسی رفراندوم نه قاسی حاطنا پشمرگه او قاس کردی همو دنیای دا وک ملت دی جاره حرکت نکرن دویادا رولا برای سروک مسعود بارزانی و کردستان باشور به توایی و پیشگیری کرن و کرد بون یک یعنی نه حدود ما نه سیاست ما نه پارتی ما نه او ما هر کسی او کرد ویا مرف باش بمرخینه کو ترکو عرب و فارس عجم بوان ظلم و زورداری خو کردا دکن وک ملت يعني ام هنا تشتغلن دا بكنجي لروحي ملت بوينه پیدا بو کردا دا او تشتكي پر باش بو نتیجه وی مرب بکولینه وک مگو به دنماینا اسرائیل تیوی واتی کو يعني من جي خو گرد خو دو روج سی روج بری بو آلا خو رسمی لسر چیای هارمونی داله قاند او تیوی معنی کو ایجار او عرض منه او جی منه کنگی وی بلی ببه yani ana ciyekû êrîş dikin dixwazin ew bikin juya zêdetir kengê şer li Rojhilatê Firatê da be wê çavê helwesta dewletên mezinserî da Amerîka û Fransa evê dî wê çavê wê belî bibe ana hinekî nabencîtî heyî lê êrîş cih cîna bi drona Tişrînê da û Rojavayê Firatê da bi şeklekî dewam dike. Ez bi kurtî wa wî evkê dinirxînin lê genosayd bû, teşebbüsa genosaydê bû eger ew qas însan natin kuştin jî zararekî mezin gîşte milletê Kurd wek genosîdekî siyasî, ruhanî, psikolojîk bû ber çavê dinyayê Kurd ya kabul nakin, kabul nekirin, dünyayı da her derê da reaksiyona xwe nîşan bidin û wê hêyê jî bidin û pêwîst e ku Kurd li her derê dünyayê derkevin û wê piştgiriya xwe dewam bikin. بله بله وک جناب تجی گوت yani helbet ev projeki nû nîne yani ev projeki ku bi rastî rûniştine aliyên ku tê dane rûniştine detaya wî jî hesab kirine û wisa dest pê kirin ew jî rastê ya jî di civîna Parîsê da ku Tirkiye û İsraîl û İngiliz û Fransız û Amerîka wana tev li wê bûn yani ew hêzên hevpeyman ku dibêjin ewana tev li wê bûn duê da ew îşaret ew kate qebûlkirin belkî stêrkekî wisa kes ku ji binîva bikarbin ew bikin belkî wisa nebû ama em dikarin bêjin glopekî zer nîşanê wan kirin duî glopa zer da helbet ew tenya Heleb û taxên Kurdî nebûn taxê Kurdî nebûn proja wî projayê dotirar di roje em dibînin ku eskerên ya jî hêzên HTŞ niha çûne Tel Efer û ji wê dixwazin derbasê Rojhilatê
فراتي ببن ل او بروجه لدوي بروجه دا تشتا كديتن تشتا كل لحساب وانها سكنه بگشتي هلوستا كردابو تجي گوت رزدار مسعود برزانی که پیام خدا باول طلبانی پیام دا جبنی دا نیچیروان برزانی دیپلوماسی دا ور حاصل و بگشتی چار پرچن کردستان حتی همی کردن لدیاسپورا جی به هورا هلوسته کی نتوی نشاندان که دنیا ویادید اگر گاوه که حتوه پاشاویتن باور بکه جبو ویا بو گاو هاته پاشاویتن یا جی سکناند و دیتن که بویا هستن نتوی براستی 5-6 میلیون کردی همی هاته باید البته نه مثلا ایران جی و رجلات کردستان جی تیده او جی با اواکی دن امیل سروی باقفن لی اوا هیچ او که کیدن دوام بکن مثلا توم باراق آنها دروش بره لترکیه بو لترکیه وزیر دو راجی رونشت و بجیگری اردوان راجی رونشتیه دوی دا البته مثلا ایرانی هاتا خافتن و هر وها مثلا روجاوای کردستانی جی هاتا خافتن اوان حمیه بو سبب که جاره کیدن او هزن که گوتن نامنتوی کل روجاوای کردستانی بون اوانا جاره کیدن گوتنا داویش دویوان که او بو امی وصاب بکن جاره کیدن که هر دو عالی املی بخفتن که هر دو عالی رون سر ماسه یعنی کرد و عرب رون سر ماسه پروبلمی خواه یا پرسکریتی خواه به آخافتن به او که چاره سر بکن اوه بخواه یعنی اوه هلوستا کرده بخواه و هر وها او تیکو شرین که دناف حلب دابون که دناف هر دو تاقی کردی دابون به مرنا خواه به همی او که خواه نیشان کرن که ده زوب اف تشتا نه قبول کن لور بدیتن آمد تشتاکیدن جهه مثلا ترکیه عبدالله öcalan و روجاوای کردستانه هم دزانه که برای عبدالله öcalan او که بیجن باندوره که گران لسر روجاوای کردستان لسر سیاست در روجاوای کردستانه هیه که اوانا جی چگی خواه و او که خواه داینن و تسلیم سوریه ببن لی اف برخوادانا هر دو تاقی کردی و هر وها او تظاهرات که هنه و او که آنها لوینه و اوانا هزین کردستانی خودانا وی داره و دویجن امره نادن که لور جاره که دن مینا کوبان لو مینا حلبه ببه امیش رجی نادنه وی اوا بخواه برسوکی جبو ترکیه جبو öcalan و او کسین که هیویا خواه بوی و گری داون برسوکی جی جوان از دویجم جبو وی بیجم آنها او قصا Pek Mirza yani bir gredayı dosye nokta bir kurt azı benim zaman yek yani nokta heri zayıf ASDG nişandı da ve ki nokta şikestini ev buku Arabin ku de nav wan milisên asayişê dabûn bana saf guherandin. û ev berê da jî gelek Kurd dibêjin, em jî dibêjin tiştê ku hez sedêge xeteriya hêrî mezin ku ji bo îro pêşerojê wek Tirkî dibêjin qirılma noktasî, zayıf noktasiya sedêgê viya îspat kir ku sibê du sibê rahat dikare ev Arab di nav sedêgê de saf bigwerînin û tak deyra zor û ciyê dinê da wexta ew be meriv ya bibîne sedêge lazim e Kurdên Rojava hesabê wiya bikin û tedbîrê xwe bistînin. Yek ew bû ku bi
kîra bawer dibe bi kîra bawer nabe û konjüktür wexta têk guherandin ew ê hinek çawa karibin saf biguherînin tiştekî pir mihîm e û hera senata şer da eskeriyê da noxta hêrî girîng ev e yek. A du ev hedîse nakokiya navbera Kandîl û Sedegê da jî nîşan kir ku gor hinek zanîyaran tiştê ku wiha derketine Mazlum Abdî İlham Ehmed bêtir rasyonel xwestin hereket bikin û bi rêya lihevhatinê ji her du tayên Kurd derkevin. Lê Kandîl direktîv tê dibe na lazim e hûn wê dirê de bimînin û dîrekek diçe berpirsyarên ku wan taha da ji wara jî diçe serviya jî cidî tişt henin. Asîsiya me xwest guhdarê me carekê dî dubare bikin yanî gava ew qetliyam pêk tê ew genosayd ew paqijkiriya etnîkî heyeta Yekîtiya Ewropayê di bin serokatiya von der Leyen diçe bi colaniyê terorîst ra rûdine li Şamê û ber wî destê xwe girê didin ser singa xwe û destê wan jî bîle nagire û 620 milyon euro pere didin wana. Yani ew jî yek krîterek û lihevhatinekî hey wî îddiayê xurt dike û a çara wek ewa wek te got rola Abdullah Öcalan test bû wê dirê da. Tirk bi hemû awayî piştxwe bi Abdullah Öcalan girê dabû ku Abdullah Öcalan kare li ser rojava xwedî gotin be û wek wî bikin wiha nebe. İspat bû ku ne wiha ye. Dirojbere Baxçelî derket di axaftina xwe da got. Erê şikayet kir, gilî kir. Got ew terorîstê Mazlum Abdî gudariyê kurucu önder nake. Bonek kurucu önder Abdullah Öcalan esas e. Ev jî ispat kir ku rola Abdullah Öcalan li ser rojava pir hudûdkirî ye. Heta li ser wexta wiha dibe tiştê wiha da Kandîl jî li gor wî hereket dike. Ew çend noxta nixwast wana jî wek ew serzêde bibe. Spas. Li vir tiştekî din jî heye dibe meriv wisa bêje ku ev şerê ha belkî direk çiye Ereb kirin lê şerê Tirkiye bû. Şerê Tirkiyeyê li Rojavayê Kurdistanê û bi giştî li seranserê Kurdistanê jî şerê Tirkiyeyê ji bo wî jî divê wextê ku em vî tiştî dinirxînin divê em bizanbin bêjin ku Tirkiye li vir alîtiye Tirkiye li vir naxwaze Kurd bigîjin tu tiştekî xwe ji bo wî jî heta ji wan bê ew ê hemî tiştê xwe bikin êdî pîs temîz dê hemî tiştê xwe bi rêve bixin û wî jî bînin cî û elbet em ên hev behsa ewkê jî bikin dawiyê de behsa Erê tu ewa xwe bêr neke wek tiştê tu dibêjî teyîd dike tu dê rojnama Monitor bi belge derxist kamuoya dinyê ra ku wiha li Şamê lihevhatin amahatiye ku îmza bikin ev serokvezîrê serokê karûbarê derva Şebanî ku ev istihbarata Tirkiye dîrek bi Tirkiye wa girêdayî li Bingolê çewligê xwendiyê nas dikin dikeve hundir dibe derkevin û masa diqulpîne û şer dest pê kir. Yani ew şer bêguman bêqayû şer wek te got şerê Tirkiyeyê yani. Belê yani dibêjin Kurd bi giştî siyaseta Kurdistanê wextê ku vî tiştî dinirxîne divê belkî ji seda 5 ê Ereba be ê Şebanî be ya jî ê Colanî be lê
سدان نوتو پنجی ویجی شر ترکیه لسر کردال بیداری البته ترکیه تخوزه ناو سوریه داج به بخواهی لشامه و دری دنجی بخواهی گوتنا و فلان و بیوان لأساس مسلاوی وک هرگاف جی ام دبیجن مثلا اف پیواجیا کد بیجن ترکیه بی ترور او جی اساس سببی وی او داره و آنها سببه کی دنجی درکت ام بنرن کال روجلات کردستانه او سبب چوا دی روب ببن ترکیه و آمانا امی ویجی باختن بله ام نا ایجا ورن ایران ام تفزانو که او 18 روزه که خو پیشاندانا اسنافا بیجن که اسناف حتی ها دیروکا خود هرگاه پشکریا حکومت کرنه پشکریا اقتدار کرنه لی 18 روز برنا لنفت حرانه او دست بکر بیجن کاسبی وانو دکانداری وانو نظام چه همی درکتن کولانا او که خود پروتستو کرن لی جوی قط او کنبو نوا دمکی کرد دا اما بیجن سرانسر ایران گرد و هر وها روجلات کردستان بگشتی گرد و اوه 18 روزه جی اف خواه پیشاندان دومینه نیزی که 2600 کس حتی ها دوان شرط ایکون ها دیارن تی گوتن کس حتی کشتن جالی اقتداری و تکاره دنوانده نزدیکی 105 کس جی پاسدار وان یا جی معمور وان یا جی پلیسی دولت ببن و خیلی جوی تویجن نزدیکی 10,000 کسی جی هاتنه گرتن حتی نه لی یا اوه کس بحثا بریندارا ناکه جبر چن ناکه جبر که بریندار نویرم بچن نخوشخانه وقتی چن نخوشخانه تابنه سر نخوشخانه وانا دیگرن دبن کجن دبن تابنه هنده جبوی جی خلق برینداری خود به خواه درمان دکه جبوی جی هجمارا اوکا کفشنینه و تو زانی اوه 3-4 روزه جی به همه اوه تلفن خط تلفونه و اینترنت به همه اوه هاتیه گرتن او آگاهداری که بوی رید هاتن همه هاتنه برین ایدی آگاهداری مانه بریندن چقاسا کارن به دست بخن بریندن تیب دست خستن و ورحاصل سیاستا او که جی دیسا امریکا و دروا جی دوی وارده براستی تشتکی جدی کداین پیشیا خون ترم روژه کی دویجه از سبلیخم دوتر روژه جی دویجه ولان هوا هناکی او بیا بسام هناکی بسکنن و مثلا کی دن دیسا مثلا کره شاه باساوی جیت کن کامی جی بین یا جنینه ایروجی ترم دویجه اگر او حاضره هم جی حاضرن جبو کره شاه دویجه پهلوی ورحاصل جالیه دن اندزانه که هفت آلیین کردی سیاسی پارتیان سیاسی لروجلات کردستانه به هفت را تفدیگرن و خلق جی پشکریا واند که خلق جی گوتنا واند که وک نمونه 3 روز برین ها 4 روز برین ها داخواست کرن که گروکی بکن بچوک مزن همه باجارن کردستانه و نافچین کردستانه herkes بگوتنا وان کرد و دکانی خواه گرتن کاری خواه گرتن و چون درکتن کلان خواه پیشاندان کرن ورحاصل لویجی آنها علوزیه کی هیه شره کی هیه و هر وقت ایرو دیسا دنوچادا دویجن به میلیارا بر پرسن ایرانه به میلیارا پره جی ایران درخستنه اما دروجی های داویه جی ایران درخستنه ایدی آماده کاریا رویه یا جی تشتکی دنه امیجی نزانن لی دو دیسا تام باراک ترکیه به وزیرین به اوکی جیگری اردوغان را هفدیتن کنه مثلا ایران خبردانه که چه به روزک پیشیا ویده ایران گو اگر او به امل ترکیه جیخن هر چهات بیجه کی او به امل جین کو امریکا لوی او که وان هبه امل لوی جیخن لی گوتن امل ترکیه جیخن شبکی
او کی وان هاتا گرتن عزمان خوش او کی را گرتن او کی هوای را گرتن لی ایرو و ترکیه ریا تیاری خوش جبو عراقی و جبو باشوری کردستانی تیاری خوش گرتیه برناده و دیسا 3-4 دولتین وک انگلتره و کانادا و درندن او که خواه چه گازی نوینرین چه ایرانیا کرن لولاتی خواه گازی کرن بوان را او که کنسولوسیوان او که کی دان توموتومه کی دانوان هر وها انگلتره بانک کریه که همی او که خواه کنسولوسا خواه جوی والا کریه همی کارمنده خواه جوی درخستیه یعنی اونا تف دبیجن او که کی دبه به وان روژا کایجا چواد به کنگید به چد به ایران جها بیره در ودا خلقی تحقیق کرد دبیجه امیلی کن و امیل و هاکن و لدرواجی همی دیسا کرد لسرانسری کردستانه و هر وها دیاسپورا جبو پشکریا روجهلات کردستانه چه خواه به پیشاندانا به چه به کار دیپلوماسیه به چه او ببه کولانانن از اینها او قصا بیجن سرنویسا و بدمته یعنی طبی ایرانی براستی وک قدرا و نافچه روجراتا ناوین به گوهراندن دبی مومنتی دایی یعنی ایرانی دابی چه ببه چه بقومه دیرک و تاثیر لسر همون نافچه بکه و انزار جی لسر ترکیه بکه لما حادثه گرینگه وها کرد امی بیجن وقتی ما زیده تونی و تحلیل اندریج امی بکن یا تشتی که همو دلیمه دا لیوی جاری خوازم بالا گوشداری مجی بکشینن فرقتیا و برخوردانی و جیان آزادی و اویدی اوکو حادثه لطهرانی لچارشیا گرتی جعالی اصنافین بازاری بزرگ دبیجن فارسی او بدری دست بیکر هی سال وقتا رومینی هات شاهکت دیز اوین که دست بیکرن اصنافین چارشیا گرتی تهرانی بو و چاویجی آنالیستا دبیجن اوی که ایران ناس دکن دبیجن اگر اصنافا چارشیا گرتی تهرانی بازاری بزرگ تیدا به و دوی را اصناف تبریزی و آذرینن و وانا هر دو تیدا بن او تیوی معنی که رژیم هاتیه سر او خو قدر خو وک بکا مثلا بکای راستی و تیدایه لی به دانوساندن ترکا و به طیبت حاکان فیدان دخوازن آذریا به طرف بکن مالسف آذریا گوتن قسمک به اقتدار ایرانن او دو روش داویه دا اوش تاثیرات ترکا و دزانه نوی چی وره سریوان لو ماجی دوی جای هر کسی من جوات تیدایه هرچی قاز جوان و جن aktif bence kolanada leji her sınıf u tabakayı tedanen u esnafa çarşıya benzin tedaya loma vek bu eveki civaki yani vek hadise ki herkesi giredi de u dünyada Kurd hezin Kurdi bir rasti siyaseteki mantıki rasyonel takip dikin ناخوازن تیکوین چال و تیکوین پیش یا ببین که فارس آذری اویدنی هر تمی وقتا کرد در تیکوین پیش وانا خو پاش در دکشیمی وها نبه لیوک تیجی گوت حاضری خود دکن
navenda diyalogi civya 4-5 roj berê wek siyaseta müşterek beş tayin kirin û di îtidal û ihtiyat hereket dikin, di vîya da pajak jî hebû. Tiştê noxtakî yek jî balkêş e, pajak jî tê de bû. Ewa wan baş e, gor dilê Kurdayî, yani ana bi hevra bi navenda diyalogê me jî danûstandina wan bi hevra baş e û hazîriya xwe dikin, yani wexta saeta wî, wextê wî hat wê çavê midaxele bikin, ew jî stratejiyekî baş e. Dinê yani li İranê ku tarîxa Farisa İranê dizanin, tradisyona, kultura, berxwedanê hemberê dewlet û îxtidara xwe derketinê dîrokê de heye. Şah bi vîya wayî ket. Pêncî da dîsa aynî tişt bû. Îro ew mesela kultur Tirka da binî da tune. Dîroka Tirka da qet tiştê wiha hemberê dewleta xwe, hemberê îxtidarên xwe rabin tiştê wiha bikin tuneyî. Lê tevî vîya jî dawî da karin li hev jî bikin wek İran tiştekî wiha ye. Noxta dinê ku yani Kurd merex dikin, gelo valatiyekî derkeve Rojava Kurdistanê da berpirsyarê Pajakê dema berxwedanên jin jiyana azadî da jî gotibû eger ew bixwaze îxtidara Tehranê em dikarin rojhilatê da kontrol bikin destê xwe. Di diya da pir hesas bin hêzên Kurdistana Rojhilat û ê Başûrê ku carekî dî tiştê ku li Rojava li Sûrî qewî mîbû valatî derket, PKK ya jî girêdayî wî dagirtin, di wê derê da jî tiştekî wiha nebe, ji ber ku hinek bingehên PKK Pajakê heyî li hev hatina wan bi rejîma Tehranê re hebû, hê jî heyî, ku sibê çi bibe meriv nizane, vîya da diqet bikin. û çi dibe bila bibe. Rejîm bikeve nekeve. Ya ev noxta baş bêzanîn. Rejîm bikeve nekeve. İran nema be İrana berî. Ew rejîm nabe rejîma ku heta îroyî eger anha nekeve jî ew rê vebûye. Lê meriv wek hineka ew neke wiha bi heyecan û bêjî wayî şoreş çê dibe, wayî nizanim çi bû, ne wayî. Yani hinek tişt ne gor daxwaza meriveyê. û siyaseta Amerîka di wî warî da bi rastî a Trump baweriya me re pê nayî. Yani bi wîya wayî vekirî ban bike, bêje berxwe bidin, way alîkarî di rê da ye. Ew ne îşê ku dixwaze tiştekî bike, ew bike. Wek Amerîka stratejiya xwe a evlahî a 2026 da jî îzah kiribû, di vê derê de noxtekî girîng hebû. Dibe wek berê em naçin îşgal nakin. Wek berê tiştê ku bi meram bi warê can, mal, askerî da dibe barekî mezin em nakin, wek Îraxê îşgal mekir çawa. Em hêza xwe nîşan bidin, destê xwe rakin, wayî em lê dixin nîşan bidin û bi vîya wayî em ewa xwe pêk bînin. Wek ew siyaset e. Yani wayî em ser serê wenin û ew nekin em ê lêxin. Em ê lêxin, lê tu dîwar wek serokekî welatê hêrî bi quwet dinyayê da bêjî berxwe bidin, wayî alîkarî rê da ye, wek di wan însana da, wan kîtla da sibê hinek tişt neqewimî, ew ê çi be û kare hinek tişta jî wek nêrînî jî tesîr bike. Xelkê Îranê em dizanin netîceya îtîbarîyle İranîn in. Du nasnameyê wanê bingehîn yên. Wek Şîîtî wan bi hevra girê dide, a dudiyayê jî İranî cidî pê re heyî.
کردی مداجی آذریا داجی هی و اوین دنی داجی هی ام ایرانین دبیجن کاره وان حسین وها هستن وها خورد بکه و راکشونه کی نرینی جی بخرابینه لما باوریا مره وک گوتنین ترامپ نایی لی گوتنا من داوی اوه که ایران رژیم ایران نما ایران بریه جبو کرداجی ریکی نو افقی نو ود به مرف رفلکس دشمنی خود در دخینه چیز مرف را باشه ترک آگر کتی ترک رسما آگر کتی وان جی اوی وان خویایی کو بلاوی دری وک باشور کردستان امریکا لی خستا تو کدست کردا سوری وها بو عینی تشت وی دید نبه چه پیوست به امی بکن و آذریا جی حتی ممکن به امی اقناع بکن روش که ناوان چند وجاده بلی بده بله بس داویه ده بس عزریا بو عزریا جنهاش خورا خریطه چی کرنه جنها نیوه روجلات کردستان تدای اما یعنی ترکیه جوارا خریطه کی چی کریه ده دستوان اما بجه 6-7 باجارن اوکن روجلات کردستان تدایه اوانا جنها اگر وقت کرد بجن اگر دید ازم اگر ندید دزم اگر لنرن کووا اقتدار انها دی بچه جبو کو اوجی و عالیه ترکاجی لوی ببن خویی مافو و نزانم بکاربن لوی دست خو بخنه ناوه دبی عزاری لوی برخستنی بن ایجا جنها دست بکرنه تشتگ ساکرنه و روژه حواله باز کرد اوی خریطه نکته دسته من که بکته من بانیا از بینم دیسه براستی لروجلات کردستان چه ایران وقت جناب تاج باز کرد جبو هرمه بنفراییه کیه اگر ایران اقتدار بچه تایبت جبو کرده هم لباشور هم لدنرن چه قاسا تعدایی کی هاتیه سر باشوریا عراقی و نهاتیه درک دم باج نهاتیه بجن ایران با آواکی و ساله خستیه با آواکی هم ناف سیاست وان دایا کتیه ناف سیاست وان و هم جی جور و بهزه خوا بقوت خوا وقتی که تخوازه دکاره درونا بشینه نظام لکیجا پالاوگهی نظام کیجا او که پترولی بخه او قصا سیستم آن خراب بکه نظام چی بکه ور حاصل و هر وها اگر او اقتدار چو و کرد و جناب تجگل لوی پرچه کیجی ببا خویه اقتداره یا جی خویه او که مثلا ترکیه جی روجلا چیه باکوره کردستانه و براست direkt جی مثلا ترکیه و هر وها روجاوای کردستانه باور بکه ده نفسه کی مزم بگیره او چه غدی ترکی نکاربن او قصا خب او بکن و هر وها او تشتن کنها عراق برانبر باشور کردستان که ده اوانا جی نکاربن وان تشتانا بکن جبوی کتنا اقتدارا ایرانه براستی جبو ما کرده او کیه درفته کی مزنه لی اگر کوکور شاه نیسری چونکی نه هم انگلتره از آنم که دو مهبره انگلتره گازی کره شاه کربو و پیرا خبر دابو تخوازن وی موتیوه بکن درخم اوکی هر وا دو ترامپ خواجی دبیجه پیشی گو باشه لزیده باوریان پیتنه دو جی دبیجه اگر حاضره امجی حاضره yani siyasette wisa jî dikare bibe wek colanî bibe bela serê Kurda divê Kurd wî warî da jî ez zanim ku hêzên me Rojhilatê Kurdistanê wî rin nas dikin û siyaseta wan jî rin zanin û bi hev re dernayê kolana jî mesela na xwe pêşandan dibin terefdarên şah bi serê xwe ew dikin xwe pêşandana dikin aliyên din jî bi hev re xwe pêşandana dikin Belûcî û Kurd û êdina îca divê Kurd wî alî da bi ew bibin taybet Rojhilatê Kurdistanê siyaseta Rojhilatê Kurdistanê û her wiha dîsa haya wan ji mesela Tirkiye hebe ji ber ku
gavek berêjî me behs kir ew Tom Barak bi Tirkiye re do hevdîtinekî dûr û dirêj kir hem li ser mesela Rojavayê Kurdistanê û bi taybet li ser mesela Îranê û buara ewkekî kirin zêde eşkere nakin nabêjin me çev kirin behsa aboriyê dikin behsa stratejiyê dikin behsa çi dikin û dibêjin me behsa ewkê jî xeber daye ê Îran û ê Rojavayê Kurdistanê ya jî ê Sûriyê me xeber daye دوێ de wextê ku dibêjin me xeber da alî me Kurda di serê me de gelek pirs çêdibin ka çi xeber dane û em ez bixwe tu away nabêjin ku bi erênî behs kiribin ji bo me bi erênî behs kiribin ji bo wî jî divê Kurd ji wî alî ve di dîplomasiya xwe de ew bibin hazir bin û li gor wî kar bikin tiştê ku ez bêjim li ser ewkê Rojhilatê Kurdistanê ev e lê Îranê lê Kurd va dîsa li hemî cepheya di ewkê de ne mesela dê ev şemiya ama bêje li hemî Ewropa seranserê Ewropa xwe pêşandan çê bibin ji bo piştgiriya Rojhilatê Kurdistanê û her va tiştekî din jî min ji bîr kir Kurd li Almanya ji ber ku tê gotin ku dê Colanî 19 mehê de were Almanya Kurdên li Almanya hemî dezgeh û sazî û rêxistinê wî anha li piyan e hemî beyana derxistin û dê ji nêzik ve li Berlînê xwe pêşandanekî jî bikin ev ya jî ez niha ji vir ve bêjim haziriya wî dikin werhasil ku Colanî ne û yek jî ewkê jî protesto kirin ewkê Yekîtiya Ewropa ku 670 milyon euro ku ji bo Sûriye ew kiribûn ew jî niha protesto dikin dibêjin nedin ew perê ku hûn didin wan dibin gulle dibin bombe dibin ew serê me vatê ez vîya jî li vir bibirim û eger tiştekî din tune be em werin mesela Tirkiye dîsa kirim Em derbas bikin vê xalê em derbas kirin em tên ser mesela pêvajoya Tirkiye ku pêvajoya ewana dibêjin pêvajo êdî pêvajoye êja baş e xirab e û tiştekî din e li gor beyanê wan va êdî rapora xwe hazir dikin lê di raporê de dîsa wek me got li ser mesela Kurda yek gotinekî tin e li ser mesela demokrasiyê yek gotinekî tin e li ser mesela qeyûm û meyîma tu tiştekî tin e werhasil dîsa ew ê wek Baxçelî pêr derket xeber da dê raporekî wisa were amade kirin hema hatine dawiyê ew ê xilas bikin karê xwe hêştine heta dawiya mehasibatê lê ez bawer dikim dê nemîne heta dawiya mehasibatê çimkî mesela Rojavayê Kurdistanê ye ku mesela Rojavayê ku Sûriye Îran jî bi ser ve hat ya dê ne qet û qet temam nebe ya jî di rojekî zûtir ji holê rakin belê Ya proje serî da projekî xapandinê bû projeya ku Tirk dewleta Tirk wext xezinc bike projekî ku Kurda bê qeyd û şert teslîm bigire bi rêya Abdullah Öcalan bi dewlet û civaka Tirk re entegre bike bê tu tiştekî ev proses ev pêvajo hatiye noxta xwe a dawiyê ku serî da em dibêjin ku hemû tişt bi Rojavayê re girêdayî bûn sebeb û esbabî mucibê wî projê jî Rojava bû guherandina rojata navîn û bi taybet Rojava bû sebebê wî ew bû û netîca wî jî evî dibe sebeb ku hatiye wî noxtê Tirk hêjî li ser daxwaza xwe û bi Abdullah Öcalan re rij din dibêjin em xwe Tirkiye de tu tiştekî tune wek cenabê te got wî rapor mapor hikayeyê û dîsa biratiya Kurd û Tirkan biratiya nizanim çi û tarîxa ortak tarîxa me û nizanim hemaset e
xapandine lê rojava li sahayê da newihaye hatiye ber noxta ku ji ber xwe têk biçe heta mimkun be têk dixwazin biceribînin heta mimkun be li gor xwe bikin ewa êrişên li Helebê êrişên ku ana ciyên dinê dest pê kirin navê wan ana ber Firatê işte Dêrhafire, Xefse, Meskenê û derê dî da û Tîşrînê da bi vîya girêdayînin em bi quweta xwe bi zorê bi tirs ku wer dibêjin eger bi ew ê fêm nakin bi zorê em ê bidin fêmkirin ceribandin bû hatiye wî notifiya da ser nekevin yani şerê hemberê Rojava da Türk û colanîstên terorîst ser nekevin ew proje nemayî loma heta kengê wiha ye diviya da ew hêzên navnetevî jî tên hemberî hevû yani hê Amerîkayê Fransayê dewletên dinê ewa xwe dawiyê negotine wek serî da me got erê lehevhatin bîna lehevhatinê tê li ser Sûriyê werxuyayê Sûriyê dikin sê parçe lê rojhilata tê Firatê yani Rojava Kurdistan ya jî Kurd têdanin statiya wî da tu tişt eşkera nebûyî ew nayê maneyê ku her tişt wek ê Tirka diçe na ez bi xwe nevî bawerê dame loma jî tiştekî mirî bû ana terma wî li orteyê îcar Dem Partî û PKK û hemû evên girêdayên wan KCK be evê dinê be naxwazin bêjin ku vay ev bûne sebeb ev proje têk çû dewlet jî dixwaze bide wan gotin bi destê wan bêje ku hay me xwest wana bûn sebeb wana têk birin bi hev û du bi wîya wayî dibin û tînin loma jî tu tiştekî serî da tune bû wek te Kurtahî özeta wî got rapora ku hazir dikin jî me dizanî bo evî netîce wiha be na tehemûl nakin ku çend dengê ku ji Dem Partiyê derdikevin carna dibêjin ama wiha jî nabe qiyama Kurdî hûn dibêjin Kurd ama birayê xwe birayê me ne û wan dikujin ew dikin dibe na vîya jî nebêjin heta wê noxtê li ser rijdin û zixt dikin lê a mihîm xelkê me êdî dengê xwe derxîne yani têra xwe hadîse qewimîne verî destan done destanên ku ew proje xapandinê qirkirina milletê Kurd e ji orta rakirina hemû destkeftiyên Kurdan çarparçeyên Kurdistanê da vîya êdî însanên ku rê didin Dem Partî kadroyê ku wê derê da kar dikin ew jî êdî dengê xwe derxînin bêjin bes e hûn jî me dixapînin dewleta Tirk me dixapîne hûn qet nebe bes e em wê xapandinê qebûl nekin ew ê wê kengê vî dengî derxînin a mihîm jî ev e heya dawiyê hinek tişt tadî nayên daqurtinê ew ê deng ji wan derkeve milyona însanin Kurd milletekînin yani xuya bû ku di êrişên terorîstên colanîst li ser Kurda taxên Kurda bellî bû ku Kurd wan tiştan naxwazin û wek milletin heqê xwe dixwazin ne ku tiştê ku proja û bê teror û nizanim biratiya milleta û nizanim çi ev tişt nemayê bila dengê xwe derxînin erê tiştek ez bêjim ev belê lê tiştê ku em niha ji serî ve heta niha behs dikin ez xwe dibînim ku di dîroka Kurdistanê da ku Kurda ev qasa bêjin 100 salê hay dawiyê bêjin dîrokê da nebêjin Kurda ev qasa mecbûr kirine Kurda mecbûr kirine ku werin bahev bi hev re dengekî derxin ku bikarbin bibin bersivekî ji bo dinyayê ji bo wî jî ew qasa pêwîst biye wek elzem
ku Kurd mecburin ji xwe re niha gurbekî şewrê dibêjin, gurbekî danûstandinê dibêjin, gurbekî hevsengandinê dibêjin, çi dibêjin di nav seranserê Kurdistanê de ya ji çar parçeyên Kurdistanê de Kurd mecburin rêkî ji bo wî bibînin, ji bo xwe heyetekî grûpekî ji hemî çar parçeyên Kurdistanê bi hev re ewkekî çê bikin ku bikaribin bi xwe re ji xwe re li gor berjewendiyê xwe, li gor berjewendiyê xelkê xwe, li gor berjewendiyên ciyê ku lêne herêma xwe ku bikaribin bi hev re projekî, bi hev re ewkekî stratejiyekî dayînin û bi hev re tev bigerin hem di nav xwe de hem beramber dijminê xwe û hem jî ji bo dîplomasiyê ji bo wan gurbekî ya jî ewkekî wisa pêwîst e em hêvî dikin ku Kurd, em hêvî dikin ku siyasetmedarên Kurdistanê ê ku Kurdistanê dixwazin bi rêve bibin li her çar parçeyên Kurdistanê di vî warî de bikaribin êdî mesela ê Bakur tenê têr nake ku xwe bi xwe çê bikin ya jî ê Başûr ya jî bêyê dina mecburin eger dixwazin Kurdistanekî serxwayî Kurdistanekî azad li gor dilê xwe dixwazin Kurdistanek li gor dilê xwe dixwazin bibînin ava bikin dibe mecburin ji xwe re ewkekî wisa pêk bînin ku bikaribin di pêwîstî de diro carekî ya jî salê carekî ya jî şeş meh carekî rûnin bûyera şîrove bikin ji bo xwe stratejî dayînin ji bo xwe ewkekî dayîn bersivekî dayînin anha pêwîstiya Kurda seranserê Kurdistanê elzem bûyî heye em hêvî dikin siyasetmedarê me berpirsên me û hemî ewkên me heta ez dikarim li vir ew jî bikim bi serperestiya birêz Serok Mesûd Barzanî eva dikare pêk were ez hêvî dikim ku Serok Barzanî bi helwestekî wisa gazî hemiya bike ku bikaribin ji xwe re tiştek wisa pêk bînin belê. Erê û zemîna wî tiştî heye. Belê. Zemîna ku tu tiştê ku te gotin, zemîna wî îro li nav milletê Kurd da çar parçeyên Kurdistanê de heyî ji evê ji foruma Duhokê vir da pêvajoyekî êrînî di nav Kurda da dest pê kiriye çûna Mazlûm Abdî, İlham Ahmed dawetkirina wan li foruma Duhokê mesajê ku derketin ew resmê ku wê dirî de derket dilê milletê Kurd xweş kir dostê ji bo dostê Kurda mesajekî bû ji bo dijminê Kurda jî mesajekî bû piştî wê re ev hadîsa ew qirkirina jenosîda ser dutayên Kurda ku bû sebeb Kurd weka ku nova ji bin evê derkevin wek milletekî coşbûn ew ruhê millî ew hestê netewî zemîn vî tiştî ra çêkiriye û pêwîst e û girek sar nebe ew ruh sar nebe dibe ku Kurd Şeyx Mexsûd û Eşrefiyê da fîzîkî vinda bikin. Dibe ku sibê du sibê têl afire ya jî meseye ya jî ciyê dinê da mewziya vinda bikin. A mîhîm di ruhê millî da di wek millet hereketkirinê da em ê qezenc bikin Kurda millet me ihtiyaciya wa ew tiştî Kurd di nav şer da dibin millet. Pêvajoyê milletbûyîna Kurda pêvajoyekî siyasî ye ne wek Fransa, Almanya çawa dest pêkirina bi şer, bi siyaset û siyasî ye. Îro ew xurt bûyî hemû partî û rêxistinê Kurdan, kadroyên Kurdan, serokê Kurdan wî ruhî sar nekin wek te got li gor wî pêwîstî heye ku gava bavêjin bi rastî. Kurdên Rojhilat ew heft partî eger navenda diyalogê vekiribe jî qet nebe Bakur ji vî elzemtir e lazim e platformekî navendiyekî çi dibe bila bibe hebe. Banga me bila
جهمو راجی اف به بله gelek spas enizanım temaşevanê me tu tiştekî ji me re tu têbinîkî nehat pirs heye tune ye ya jî daxwazek heye têbiniyek heye tune ye nizanim eger hevalê me na ve diyare tune em ê bêjin heta bernameyekî din hûn tev bimînin xêr û xweşiyê de û mala we ava û bi xatirê we و به ویا جاره کی دی ام شهید ملت کرد Belê خورتین ما فدایین ما لچار آلین کردستانی و به طیبت این داوی لطاقه اشرفیه مقصودی برریز و Rojelatê حرمت Kurdistanê روزات کردستانی برریز و حرمت بیرتینین ev evladên vê milletê nin îdeolojiyê çi dibile bibe eger ji bo milletê xwe bo Kurd û Kurdistan bi wî ruhê xwe feda kiribin wana evladê milletê Kurdin şehîdê milletê Kurdin em bi rêz hurmet bîrtînin adinê jî bê çalakî berdewam be lazim e li her derê ku mümkün e li taybet Ewropa diasporayê da ev ê dewam bike Sûriyê ev ê nesekin ev ê dewam bike wayê Rojhilat dest pê dike em teyaqquzê dabin alarmê dabin Kurd Belê û teşvîq bikin û ban bikin ku beşdarî wan çalakiya bibin her kes ciyê ku tê dayê çi destê wî tê bila bike bi rêz û hurmet baş şeva xweş xatirê we heta bernameyekî din